Ogromne su Zoe, nikad nismo bili na takvom toboganima. I pozdrav društvo! Bili smo na doručku, lipo smo se naspavali i onda sad idemo u Istralandiju! U Istralandiju! Vozimo prema Istralandiji! Došli smo napokon! Evo dolazimo. Zoe 140. O, vidi, oj, čak sam malo i veća! Asja 125. Oh my god, Zoja je u šoku, Asja je u šoku. Svi smo u šoku, evo Istralandija, da, mi tako se radujemo. Ogromne su Zoe, nikad nismo bili na takvom toboganima. Kakve bazene! Zoja, ovdje će biti valove 100%. Što još tamo ima? Imate stvarno zezate. Zoja ne može vjerovat gdje je ona došla. Zoja ne može vjerovat. Zoja, ajmo na valove! Ajmo brzo na valove! Ajmo dok ima valova! Brzo! Ajme, ova je... Idemo! Ajmo, idemo dalje. Evo Zoja uzima sebe na puhanac. Dobro, Asja ne ide, a Zoja krenula na svoj tobogan. Eto Zoja, ulazimo. Znači, crveno ne može, zeleno može. Evo Zoja se sprema. Je najbolji tobogan! Je li super dan? Da! Mama, ja ću ići na ovu malu ovdje. Ti ćeš ići na ovaj mali tobogančić? Da, ovaj. Tako je, to je za Asju. Može, ajmo još jedan put. Ovdje ima i ormarići, sobice za presvlačenje i tuš. Idemo na Seahold. Aha, ovdje ima još i bazen. Ima još tamo mala teritorija, zona za malu djecu. Evo tamo, vidite, sa prskalicama. I bazen. A ja idem tražiti Zoju. Evo, sad ćemo tu na ovoj plavoj toboganić. Zoja, spremna za Seahold. Može! Idemo dalje, Zoja, sad idemo na Bunga. Zoja, vidi kako smo visoko. A, da, to je sa žutom. Evo sad ćemo ja i Zoja ići na ovaj zelenaj tobogan. Green hole, idemo sve dolje. Mama, ti ideš prva. Zoja, jesi ti sigurna da ja idem prva? Ajde. Zoja, ja se bojim. Ajde. Dobro, idem se spremiti. Još je crvena i kad bude zelena onda ja mogu krenuti. Malo mene strah, ali dobro, ja ću biti hrabra. I moramo biti hrabri u ovoj zelenoj. Evo, zelena, mogu krenuti. Ok, idemo.
čekamo da Zoja izađe. Evo ona tamo se spušta sa zelenog tobogana. Čekamo Zoju. Evo Zoja. Evo Zoja, vidite ona viči. Jel dobro? Dobro, super. Što sad na žutu? Ajmo na žutu! Na žutu sada. Evo idem potražiti Asju. A vidite koje tu mali tobogančići za malu djecu. Predobre. I evo ovaj brod. Ovo se zove Spray Arena. I tu je bila negdje Asja. Sad ćemo nju ići potražiti. A to su ovdje prskalice ove. Super. Gdje je meni Asja? Evo Asja. Jesi li ti već tu skakala? Da, idem sa noge čekati. Može, ajde idi skoči. Bravo. A ima tamo bazen, pogledajte. Čekamo red. Zoja, ti se bojiš na žuti toboganić? Malo da. Malo da. Asja, jel ti znaš gdje je nama Zoja? Zoja je visoko, visoko, evo tamo. Evo Zoja, evo ona nas ne vidi. Asja, evo sad ide Zoja. Evo sad čekamo Zoju kad ona se spusti sa velikog tobogana. Evo! Bravo Zoja! Uopće nije strašno. Nije strašno. Oj, ne hvala ti Bože, nije strašno. Evo smo malo ogladnili. Ja sam isto gladna, ja sam toliko tobogana Zoja s tobom prošla. Onda jedan hamburger, Coca-Cola i pomfri. I 2 cheeseburgera, Coca-Cola i pomfri. Evo Zoja čeka svoju hranu. Ja sam htjela reći da je stav ovdje odličan. Odličan. Wow! Zoja će se najesti ovim cheeseburgerom da ima snage za druge atrakcije. Imaću i ja. Asja voli hamburger. Šta je bilo? Na plavi skupa. Zoja, Ja sam bila na ovom tu. na ovom brzom na kojem smo već bili. I kako je? Na plavi skupa. Presmiješno je. Presmiješno je. Ok, idemo sad na sljedeći tobogan. Pojeli smo, imamo snage, onda idemo. Idemo sad na family rafting. Zoja, što je bilo? Gdje si bila? Bila sam na onom prugastom toboganu. Tigrastom? Da. I kako je bilo? Predobar. Evo ovako ide. Može ovako. Family rafting. Ništa, držimo se cure. Ja mislim da sad će biti lijepo. Evo. Neće biti lijepo. Ma ne, baš je lijepo. Je! Asja čvrsto se drži. Wow, što je dobro! Ovo je predobro! Asja drži! Asja drži se! Idem ja tamo. Opet na brzi. Da. Može, ajmo. Da se idem šetati tičekati. Ok, aj vidimo se. Pa pa. Evo Zoja opet ide na ovaj. Ovdje imamo Space Rocket i imamo Space Combo. Evo mi idemo na Space Combo. Zoja, idemo sad na ovaj zeleni tobogan. Vidite ovo, ja se ovog tu bojim. Da, ja isto se bojim, ne znam što je ovo da. Ne znam ni ja što će ovdje biti. A pogledaj kako odavdje vidi se akvapark. Evo mi smo već blizu. Sad ćemo mi tu doći. Ali ovo je tamo raketa. To se zove tamo raketa. Ok, ja ću sjesti naprijed. A kako ćemo sjesti? Noge naprijed. Drži se! Drži se!
vrijeme je za Ja ću slaše. uzeti pomiješane jabuka. Pogledaj kako izgleda. Wow, jabuka i jagoda. Probaj. Ok, aj se vidi, ja sam još pronašla još jedan bar. Ajmo vidjeti još jedan bar. Wurst bar. Idemo kupiti flaši. Da, sad i Zoe se mora kupiti flaš sebe. Hvala. Osvježavajuće. Istralandija, super nam je bilo, odlično, baš smo se dobro zabavili, jej! Da, cure, samo što moramo već ići kući. Mislim u hotel. Već je 6 sati, pogledajte. Je li vama brzo prošlo vrijeme? Da. Da, čak i Zoe je htjela još na jednu vožnju, još na jednu vožnju, još na jednu vožnju, ali park se zatvara. Ništa, bila nama odlično, bila nama super. Odlično. Vidimo se sljedeću godinu. Pa, vidimo se. Vidimo se u Istralandiji. Hvala puno, Istralandija, bila nama super. Da vidimo još Eto, ne završavamo. suvenirnicu. Da, Da. idemo suvenirnicu. Pogledajte kako ovo je lijepo. Uglavnom, evo da uzmemo nešto za uspomenu. A se odabrala ovo za ključeve. Istralandija. Istralandija. Ja sam kemijsku čašu. Bravo, ok, idemo. I evo nas! Pa Istralandija, bila nama super, super, super. I svih vas pozivamo da obavezno dođete tu i provedete tu odlično, odlično vrijeme. Da. Da, nama bilo predobra. Da.